Phongni Aparman Denarong Town Committee Karchapontu. Karbianglong lapen West Karbianglong angkang kedoan Municipal Board lapen Town Committee long akimi Ad Hoc Committee Karbianglong Autonomous Council pen pangni ponsi semi padeng pondo. Lason si Denggaon Town Committee pen tame semi deng pon pen pini keceng si arani Chairman lapen Vice Chairman an Parta Ward Commissioner atum Amina Asai Hem anpale pen arona teng pen ingni pontanglo. Denggaon Town Committee kedam tang ningkan suri hinira engkoira hini pai ciklo ni pai krip pho arni pen Denggaon Town Committee nangman ponsi non puthot Phongni Aparman Denggaon Town Committee arjap pontanglo. Lasin non head jong keman pontu Denggaon Town Committee Chairman Prodip Ingti lapen Vice Chairman Joy Singh Kro Anparta Ward Commissioner atum Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hang lapen EM Rites Inghi Anparta EM Lunsing Teron atumaphan kachoro pajetpon. Lason si Phongni Aparman Denggaon Lason si Phongni Aparman Denarong Town Committee atum Amina Asai Hem an pale pen aron atang pen kangni ponalong. Hauraghat Regional Committee ke SMA Phu Buddhoterang na pen Kongchun Bang Govin Milikan Parta Denarong Head Branch atum pen Chetong Dunsi. Karcho Patay hini abang so semi kedeng tu puthot la so semi deng det pen ini nilitum Town Committee official nang join iglo lapen abang so puthot nang join long mate puthot la bangso chairman ang hoy itu nang kepethu la bangso accredit ke la bangse nilitum apransi dak local MEC apa EM bang ini do alang litum akan hon nilitum ham happy ka joine lasi alang litum Ritesing hi EM lapen dutulang lunsing deron EM sar alang litum bang hini nilitum han na bangso kang hon ka jinsut happy ka joine nilitum han hot chairman ang hoy ako hot nilihan ng pangilong ko labang hini EM hanta nilihin pen suri akachuru pajiriglo lapen top tim Karbianglong CM Dr. Tuliram Ronghang alangli nilitumhan ng kanghon kajinso abangso kethe pigajone alangli phangstame suri akachuru lapen kardong pajiriglo lasi kechengsi dak Denarong Town Committee kedam tang 2022 15 August arni abangso declare that penaphi abangso declare that aphi bangke nili phansi chairman ang hoy hala sustame ad hoc committee nili phan ang piglo lapen wangbom pen non 2025 kedam tang tarik ho arni bangke nili phan thot ako semi nang padeng kontui glo lapen lasik pini bangke nilitum puthat office along ante wangsi Denggaon Town Committee office along nilitum nang joining glo lapen ke bang jilang arni anse town of han ke claim ke dam ponje phan nilitum chisik konlo lapen pini abangso a join along bangke nilitum minut bahani aluhida chahang konlo lapen nilitum labangso bangke ba committee sidame nilitum pini labang office along nang join iglo lapen ke bang gilangaw ni sitame anso se la dang heni EM lunsing teron lapen replacing hisar alang litum aphan nilitum kaiketa kachuru pajir verdi lapen tim Karbianglong CEM Dr. Tuliram Ronghang alang li angkang hona joine pini sitame nilitum second term chairman ang hoy sitame nilitum nili cedengkon iglong lo lakalang litu makang hona joini sini labangso ang hoy bangke thot chingi pon hilong lo kasi labang kethom abangku akahai Dr. Tuliram Ronghang CM sar lapen EM Ritesing hi EM Lunsing Teron sar kasi alang litu mpam nilihin pen suri akardong pajir iglo lapen kai dingpi sitame alang litu malong
arna mahir jume padu wernang ape arna mahir jume palong wernang pu melihin pen alang itu ha arna mahir jume hang kisi lanon ingdeng ini thota ilitung kachinghon MEC mate yem akahai lunsing taron lapang ke yem MEC mate yem akahai Rita Singh hi akang hon pen alang litum bahani yem akang hon pen CM sar Dr. Tiram Ronghang alang litum akang hon pen puthot ingdeng ini long tamin litum komiti aprang son thot sinang padolo lasi nilitum tumidik het or taking a ting pen asoteng sinilitum bangkep Commissioner pen aprang ason tak panma keklem ni labangso aprang keja ponthagi panil tumbori po lasi nilitum interior pen keklem ponji pan kisik cedang lo lasi nilitum nilihin pen CM sar Dr. Tiram Rohang lapen ke EM Lonsing Teron lapen EM Rita Singh pan kurang tupajir lo kardom সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো বিগত 21 চনৰ 15 আগষ্টত যেতিয়া কাৰ্বি আংলং জিলা পৰিষদৰ পৰা আমাৰ দেনগাঁও টাউন নগৰ ঘোষণা কৰিছিল তাৰ পিছতে আমাৰ এই সমিতিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল আৰু সেইমতে আমাৰ 22 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 6 তাৰিখে আমাৰ দেনগাঁৱতে আমাৰ সকলোৰে শপত গ্ৰহণ হৈছিল বৰ্তমান আমাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাৰ্যভাৰ অন্ত পৰাৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আকৌ আমাৰ হবকে তেৰা হবে আমাক আগবঢ়াই দিছে এই লৈ যোৱা 5 মে তাৰিখে ডিফুৰ সন্মানীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য বিধায়কসকল আৰু কাৰ্যবাহী সদস্যসকলৰ উপস্থিতিত আমাৰ সকলোৰে শপত গ্ৰহণ হয় আৰু আজি 7 মে তাৰিখে আমি আমাৰ দেনগাঁও নিজৰ কাৰ্যালয়ত আমি সকলোৱে শপত গ্ৰহণ কৰিছোঁ ইমানখিনি পৰ্যায়লৈকে আমাক আগবঢ়াই নিয়াত যথেষ্টভাৱে আমি সুখী হৈছোঁ তাৰ বাবে আমি নমাটি সমষ্টিৰ মাননীয় কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰীযুত ৰীতা সিংদেৱ আৰু ইফালে বনাৰ মহামায়া সমষ্টিৰ শ্ৰীযুত লুনসিং তেৰণদেৱ আৰু মূলতঃ আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰীযুত তুলিৰাম দেৱক ৰংহাংদেৱলৈ আমি অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনিকে কৈ সকলোৰে প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা আৰু সন্মান জনাই মোৰ চমু বিৱৰণী সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ কাৰ্ডম নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট কাৰ্বি লাইভ